Dneska jsme s maminou na prechádzke, ľudia. Ani jsme nedúfali, že něco najdeme. Išli jsme sa len prejít krásnu jesennú prírodu. A tady, kúkajte, jeden macek tu zostal, už je ako starý, nebratelný, ale ja si to vždycky zavesím na tých místach na stromy, aby tých výtruse sa rozleteli po celém okolí. Takže samozrejme, brát ho nebudeme, je starý, ale dáme si ho na strom. Čaute hubári, zdravím vás. Mamina vás zdraví. To by byl klacek, keby byl, co? Mamina tu odpočívá, ľudé, a něco mi tu ukazuje, co tam asi tak bude. No a koukajte naňho. Nejaký fešák sa nám tu tlačí. Už tu máme nožík zapchli, aby sme ho nestratili. A ten vypadá, že ten by mohol byť fakt v top kondícii. Prejde z druhej strany. To slnko by to moc osvíťuje. A jak říkám, vypadá, že kondícia bude top. Stúpka, víte co? Jak betón bude. Toto sú one nečervavé jesenné. Tak, je tu jeho čas. Toto je také místečko, které mám rád. A už tu dlho nic nerostáva. Tak ho tu prostě zkusíme zavesit kvůli výtrusom. A já myslím, že něco by z toho mohlo být. Kajte na ňa. No nic, a já pokračujem dál. Maminu jsem už nechal na jednom místě, tam si sedí, odpočívá, kochá sa prírodu a ja idem ešte skontrolovať nejaké místa. A teda presne toto som dúfal, lebo teraz je v podstate ich čas. Ľudia, kúkajte na tých kozákov. Odpadnete, co tu je. Nebude všetko určite dobré, ale to sú jaký mastodonti tot. Len vám to chcem poukazovať. Čekajte, kde to začínalo tu. Čekajte na ty dělobuchy. Jeden. Ten jeden to vytrhal, druhý to byl. Tu je starý, tretí. Ten to by mohl být bratelný. Čtvrtý. Ten je pátý. Ten je určitě bratelný. Ten si právě vytrhneme. Další. Šestý, to je sedmý, osmý, a to tu ještě nemám pochodené, hen, kúkajte, a devátý, no minimálně 10 jich tu je určitě. Prihlásím sa, keď ich pozbíram, aj tady je ten 10. v podstate. Už jsem spravil jednu takú kopku, asi 15 kozáků a pokračujem dál. Kúkajte na tohoto, hej. Co to je toto? Co jsem vám len ukázat. Polovička z nich samozřejmě nebratelná, aby ste si nevysvětlili, to všetko berem, ale jak už jsem před chvíľou spomínal, treba to poroznášat, aby sa pekne vytrusili. Toto je tež nebratelné, už kúkajte ale na ňo. Ale títo, ľudia, títo sú bratelné. Krásne. Hen tam je vykopli od vysokej, lebo tu chodí veľa vysokej, aj ten je v krásnom stave. No to je dneska nádhera. Škoda, že mamina sem nedojde tak daleko. Já bych sa potešila, ale však sa poteší, keď tu vidí ten košík plný. Bože, ten je tu aký. Nejakú mastovku. Slimácich žerú teda, musím povídať docela dost. A ešte tento sa bereme. Nejakých zatat cca 20 jsem ich tu našel. A môžem na to povedať jediné, ľudé. Je to prostě paráda. Rodinka úžasných. Chcel som vám ešte ukázať. Tento, jak rostel krásne. Vidíte, nic mu není, je zdravý do dola. Väčšina tých veľkých jako sú veľké, ale
Tento napríklad je bratelný takisto, nic mu není, ale tak ten je. Asi ze 5 ich bylo, ze 6 fakt takých nebratelných. Aj z toho to ešte něco vytrídím, ale tak toto som fakt nečekal. No konec, ľudia, konec. Mamina by odpadla, škoda, že ako som spomínal, na tieto daleké místa nedojde, ale co tu je teraz dubáku, hej. A jaké krásne, kúkajte na tieto. Tu je další. A tu kúštek vedľa. To vám musím ukázať toto. Co další, len trča. Vidíte ich tam? Aj tu je aj malý. Uvidíme, co sa bude vybrať. Henty vypadali dobre. Ale uvidíme, co bude z týchto. Takže tu je nejakých 6 dubáků zase na jednom míste. To je nádhera toto. Co vám povím, co místo to dubače. Kúkajte, týchto krásavcov som vám musel natočiť. Aj som si ich fotil. Ani som nevedel, že sú dvojičky. Bylo to pod listama, len hlava trčala. A kúkajte, aké lobuchy tu sú ešte ďalší. Ale to sú stupky, co? To sú one toto. Krásne. Teraz už keď je chladno. Aj mrzlo niektoré tí dni, ale však to sa do lesa hen taký mráz starý na záhorí nedostal nejak hlboko. Tak tí chrobačie už nejsú v takém množstve. Som ho trhal, hen tým som povešal a kúkajte ľudia, to nemá konca proste. Tu sú ďalší 3. Vidíte ich? Sa kúknem potom, že sú bratelné a ešte som tu udělal. Ten je určite bratelný podľa mňa. A sa môžeme aj kúknúť spolu. Ja sa ponáhlam, aby tá mamina tam dlho nečekala. Bože, ten má stupku. Trošku do tvaru srdíčka. Škoda, no, že nebyl na to čas. Ani nálada moc. Keď mamina na tom není dobre moc, tak tí hríby tu všetky hníjú. Musel som dať dole mikinu. Bundu som nechal mamine, aby mala na čem sedět, aby nebylo zima. Takže mne už zostala len mikina, ktorú som naplnil, lebo ty krásne dubáčky, ty sú naozaj krásne, ako vízak. Dvakrát toľko som tam nechal, co byli zlé, samozrejme, ale toto som vytrídil, všetko bratelné, takže vracam sa spátky k mamine, jak môžete čuť, som docela zadýchaný. A som sa ponáhľal, aby toľko nemusela čekať, lebo je docela aj chladno. A pomaličky sa budeme vrácať, potom vám dáme ešte nejaké záverečné videjko. Ľudia, tak sme to ukončili, len v rýchlosti vám to ukážeme. Plný koš kozáku, dubáku, jak ste mohli vidieť už potom bez maminy, títo dvojičky, to je dnešní highlight, totálna topka. Máme tu ešte aj v kabeli něco a zopakujeme si ten dnešní dátum. Mami, koľka to máme? 5.11.2025 a je to paráda. Je to prostě paráda, jak mamina povedala, ľudia. Vidíme sa na dalším videu. Ahoj!